Hakajikan art kepadang jor bah mentah Middle East. Kibor spy jong ke Israel kila penlong ya kajinya kun ke baklan Persia ya ketem bala Subah jong ke Hezbollah ha Lebanon. Katkum ke video bala preng pajba layo i bagi ling swing thama jong ke Israel tungkat bar ke spy ha kendau kila lang ban penjulor ya ke target bala jet lepah kejing ya ter kila jia da kejing temu ke bati kena da ke bapendan kam ya ke ko teknologi kum ke drone bar ke jing ya set laser guided kabapan ya kajing klan bajing start jong ke bor spy haden kini kajing ya ter ki spy Israel hakandau kelarung syaprang man pej penya ya ke jaka bala syak ta padon perskem ba am dan su kano kajing ma ke barang sa kande kalau kebenta jong kajing ya trilang apa deng kaleng sun bar ke spy hamadan kabalong ka strategi bala penkre bah kibor Israel kiong bakine ki jingle ke jong ki temu ban penjulor ya ke tem ba ke jaka penkre cinga set roket jong ke Hezbollah kalong banyada yala ke jong kari na ke jing ma ke badang peteng Henry kadba katama kadang jur kajingnya kun kum kini kidang wanra ru kajing ma ya ke pajba ke basyong hakite kithan bat kajing yap bat kajing mensa kadang la ban kiu kibor spa jang Israel kila beteng ban pelong ya kajing ya ter lingsuin haki benta bala Subah kum ke ketem jong ke Hezbollah kihe spy kiong bakine kejing ter kilong banyada ya kari na kejing ma ki badang don namar bakejing set roket bakejing kun keempat sange pura watla la don jing keren ban watla jing sok Henry empat don kano kejing te kular ke baskem ki aleng mamla kedak penpau kejing pemsanya iwe bakane kelong kadau pa bakatma keempat la ban sange katkum ki analis katba kejing keren kedang yad kibor Israel ke Persiang ban penklan ya ki benta jongki hamadan da ke penjulor ya ki ketem bala Subah jong ke Hezbollah ban long ki bakam don bor ha kejing ya keren hadir ha keju kapor kejing bom ya sotu ha pedeng ki al yang mamlah kadang penlong ya kejing long jengman ke bas ngokya bat ki pajba ha kitan basya kata kidang im ha pedeng kejing seir bak kejing Prime Minister jongka Israel Benjamin Netanyahu ula penpau ya kejubab ke pateng syaka Lebanon bat ke Hezbollah katba kajing kan ar kadang jor ha katikathan ha kajing kran pajba Netanyahu paka Israel kan sange ya kajing ter lingsuin bat ke operation spy hadu ba kajing yam kadai banwan bat hadu ba kajing ma na ke Hezbollah kaladuno ula penpau bagajing temu jong ke Israel kalong ban penpulom ya ki ketem ki roket berkirkom trekam jong ke Hezbollah ki bala pan kata ya kajing sangan jong kari ula berngamru bala dadang beteng ya kajing set roket ne ki jing penki Persia ki bor spy Israel kenjubab da kabor ka baklan susu katkum kajing atu jong kane kamdai kajing ada Andre kadai ru kamram banyada ya ki pajba Israel hakaju kapor ulah pedang ru bakadon kajing keren jing sok Andre ulah kedau ba ken am pedang kano kajing te kular kaba amla ban ajing ada pura na kajing ma Presiden Joko Lebanon Joseph On ulah penpau jaki kerwo kabasyai syaka Israel hakajing keren pajba Presiden ulah kentu badai ban persange mardor jaka jing ter bakajing betai bom hakari jong da ke boong ba kejing kun kilawan ra jing jenjar ke bakrau ya ke pajba ula banjur bakari Lebanon kampwa ya ke thama Henry kakwa ya kejing sok ke bane Islam bat ke badan kejing te kular ke basyai ula ongru bakal Lebanon kana pedang ya kindo kejing keren ke bawan nasabar lada dan kejing ya simpenta ke babet jong karihi bat ula dawa badai ban buram ya ke sovereignty bat ke hok jong ke Lebanon hakaju kapor Presiden ulah penpau baka sorkar kadang persyang ban penklan ya kejing sengan hapori ban penbek ya kejing long jungman kenang barwanra jeng sok bat jing ateli hapedeng ke pajba